Саха народный поэта, суруятчы, драматург, публицист Иван Михайлович Гоголев поэзията атын да жанрдарга айбыт бир ураты обараха, ия обараха. Поэт ие туһунан өрсыллаах санаата, поэтической иелях истиң тыллара, аан дарқан мақталым ден саныттар жөрбөлөргөр түмүллүбүт. Манна бар 5-10 саныттар ие обарахын кеңник, сирие арыяллар. Оғы иеға истиң таптала, ие алгыха, эдеригер эйе кейдир колаха, жонағынарға, семейн боларға үйретейді. Ие ден тыл поэт санатыгар, ие сир, ие тыл ден өйдөбүллери кытта быстыспат бир ситимнәхтір. Ие барақсан, үгіс түбіктәх, күні бұғы үлелән қачыгырыр, намын қол кумайыңғылақ, ие барақсан. Хайыңы күн ием курудук, қодуғаға от мұнняқтыр. Ием курудук қол кутук, тыл тетикке ынықыр. Хыла сарыдақ ием курудук, оғырокка уу кутар. Ием курудук ыйтчуым путук, кылбарычы моста уяр. Үлі жонын үтуе хире, ықсы түйіңе дейритін, ием курудук түбігірер, үлі үрттік үйрүйтігер. Харсырдаттан толам мигин, ием курудук үйретер. Аан дойдуга самай керетыл. Ие, бутылы кихи аан бастан саңарар. Бутыл аан дойду бары омуктарын тылыгар, барытыгар эйгасты кихиллер. Ие илита сымнағас, сылас, тугу барытын сатыр. Ие сүрәға самай истиң, эйгас, кини мәлжі таптыр, қарыстыр. Мен оғы сағым маңнайгөй түбілін қағандымны баппын. Сибеккілі қону, мен ебер көтіқтірін тұрабын. Ием сымнағас, сылас түйігер сыстабын. Ием кеме қайра сапсыяр, мен әме сапсыябын. Үрді бүтінен ұлаққан бағайы көтердір үс мұннукту кеккели көтін ағаны хеллер. Кынаттарын тенетенелі етілер. Кынаттара тоғы әрі кығыл қаймылақ. Қаллан кең да кең, көх да көх, үрдік да үрдік. Ити өйді білмін оға сүрәқ бәрдеріңнек инпетіттені бітаду, түн айы түхән көтөр еделеммедім. Үрдікке көтөр үйірі біттен сүрәғым меннегес бағайытық жырылыра. Ыйтаңа туналыгар, кепсәбіде бірде ием. Ыйкөк нурал таланугар, кынаттақ атметчиер. Толорой сығылары, чағылыттағына утуйбатым. Көрөкпүн бағарарым, кынаттақ жікті аты. Мен ол аты сонордуубун ологум устатыгар. Ыйдаңа түн аймыр уубун. Доқсун баға санабын, кынаттабытын туғугар. Иебер мақтанабын. Бу мақталтыллара анаммыт кихилere Анна Федотовна Гоголева. Жүхіннәғі түйетті, майгылақ маныта, асчыт аттаға истеннен берді еті, дейлер. Аныска маныхыта, күндүхітті, ғылжытымсаға, үтуе маны майгыта, сытыры сымнаға сығаны кепселге сылжара. Таптыр ақтар күн көбей түріппі дейім ана. Мен сүрәқ бәр баргын өрі. Олуста үгі сүтуеләқ анял кеге әбіккен. Сыллы-сыллы әяғастылларынан сүбәлерің, арыт мөңін саңарбытын алғыстағар ордуг әбіт. Аргый оқсаныл бұтын арыыннан соппут күрудук, чехінейттен чехіней, кыхыл көміс кехігін. Көрін істен иппіккін, күнттен ыйттан сүттәқпіне, арай умна инибін. Аныскы боростой саха жақтар айты. Үйетін тухары үлелен ғынник сыттан оғылырын иппіті.
Поэт самай күндүк иетигер анабыт тылларын бүгүн долгуя аагабыт, онна бэйэбит иебитин саныбыт. Бу тыллар бэйэги кас биирдиибит иетигер анаммыт курдуктар. Иеттен ордук күндүк күн сиригер ким бары? Ие бур, ие сир, ие халлаан, ие тыл, күн ие. Бары күндүттен күндүнү, кереттен керени иебитигер теңнибит. Эти мәнеға болбатах. Дуһабыт барын намчынарын, сылац, амарах иейлері. Ие тапталыттан ителлер быһыылаахтар. Ие тахух, тух тахух. Ие хирдер, ие тыллар. Ие күнда, омуна хух, ие бар болан баллар. Таңара хух болун бағар, бар болун, ие эре. Отчоға бар болуға, күнне хана, онна кере. Кинилер эре баллар, кихи кыл болуқтағын, кихили оңыра отчулар. Күнге теңнен иелери, хирдәғи, қалланнағы, таңаралардағар хибетейдері. Күнге теңнир кихите, иете, уола үөрехтәэх киһи буолун төһөлөөх бағар бутай. Үөрех үчүгэйгер этиэрдерин бигети кэрэнэр төрөппүттерэ уолларын Москвалыр борогонун булаары бар суох байдарын дьиэлэрин атыылаабыттара. Иете аныска массыынканан суруллубут коһооннордоох тус-тус полистери мирийбитти көрө-көрө. Оҕобут үрдүк үөрэҕаларыгар туохпутун да харыстыы суохтаахпыт. Дьиэни харыһыйар сатаммат, оҕом эрэ үөрэннэр. Оҕом коһооннорун күннүк урыстыра бэйэтинэн хайҕаабыт. Дии олорорун Иннокентий Иванович Томскай экономической наука доктораахтар. Бу сүүнэ таптал, улахан эрэл, тирэх буоланнар, поэт тыгынчы 904 сыллаакка Москватағы Горький атынан литературный институту битерен келбите. Ол да ихинеттеға. Ие, меха біліқтәбетің, ие тылым барықсаны. Сері бір улу жіктеден сер бараммат бастың байын. Бе үтүнү бұтыл нүлуун, түң бұлырғы дүңір тәңе. Акарыға көннөрі у, мударайка өлбөт мәңе. Маннык байдақ әрәрібін, қайдақ чонтон етағастек сананықпын сөбүймін. Бұтыл модун колакалын, сер-сергетінден күстәқтік, чорудук оқсо сатыбын. Оҕолор төрөппүттергер итилли битиестерин хаһан да төлөбөттүрден сөпкөтеллер. Ону ийе барахсан төлөтөрү иртеспет таган. Киниха оҕото эре этеңге сырыттын. Оҕо биэс да сааһыгар, бүйөһөн да сааһыгар. Ийеға курук оҕо, курук мөлтөх, курук кини карыстыырыгар, көмүскүүрүгер наадыыр. Ол дейин кас биирдиибит ологон сырдык да курус да түгеннеригер аан бастан, ие сылаастыынын, ие лиитин сымнагаһын, ие куолаһын истиңин санаан ахтан уядыян келер. Сахырбыт уолун ие, билигин да эйгин, суохтуубун иле түһэн. Бэйэм онтон беркихиибин. Сорох мен доҕотторум билигин да иелээхтер. Кайдах куруду жоллоохторун арааха серейбеттер. Ордургууру сатаабат бэйэм арай кисти сабакинелерге ымсыырабын. Ологум уон да сылын биэриэмэтэ, иебин биирде куар туһугар мен. Оҕу дердекке, эдер да сааска, баараҕатыйар да кемҥе, кырдьан сорсуйар да сакка. Ие барахсан баара, кеккелеһэ сылдьара тустаах киһиэхэ улуу дьол. Сорохторго ол улуу дьол тиксибэт. Төрөппүт ие бу үрүн күн анныттан барарыгар аттыгар баар буолуу, кини ырытын чепчете сатааһын. Оҕо иеҕэ бестиленне иеһэ. Эн тиһэх түүҥҥэр мин бэйэме иигин ырылаабытым. Эн уҥуох тирии буолбут бэйаҕын кууһан олорбутум. Мин илиибэр эн тэбэрэ тохтууру чугаһаабыт сүрэҕин бүллүгүрүүрэ. Ити сүрэҕаан дойду саамай амарах,
Saamay ıraas sürəxtiriттен biirtestere eteebäti. Min көрөн olordukpun ehen tımmat bolbutun. Ол түген ынырытта ete. Balыыһы кыараҕас хоһугар эниннигэр сөһүргэстээн туран ытаабытым, өр ытаабытым. Иекээм, мин сүрэхпэрэн өрүү тыннааққын. Эн миэхэ бэлэхтээбитин күндүттэн күндүнү, олоҕу, кереттен керени, поэзияны. Ар түһүлгэ ортотугар аас баттахтаах хотун ие, тойон чороон тутан турар. Аан дойдуну алгыыр иейэн. Мен кинини тоҕо эре, олус уруургуубун. Маннык до сакам сире, маннык до Лена хотун. Таптыыр ием маннык эте, алгы сэрэ тылын этер аналлаах курудук эте. Ар түһүлгэ ортотугар ием курук мин санаабар. Аан дойдуну алгы турар. Поэт эппит тылларынан этиеккайын иебитигер. Мин олоҕум эн амарах сылаас, истиң тапталгыттан саҕаламбыта. Олоҕум устата эн тапталын, эн алгыһын миигин арыаллаабыта. Эн миигин бар дьону, аан дойдуну амарахтык таптырга үөреппитин. Бу иһин эйиэхэ, муҥура суох махтанабын.